Kompor siap bereaksi. Video detik sembang apa mau kemian? Video ini video. Pap. Video ini. Anak ganting nih. Ah, kain ini tuh. Sini kopi. Iyo teh tarang pakamalabi na siyando barangay kumua iya tu kita mintu to napalolong iraran napalolong ibuku tapason hubungan na lolo rangka tata bitarunota langan malama bumbun lolo ta sitiro sekretaris indete joto alam. Iya, ta bayar isi mabain ta konstruksi motobelan na nanganongan niki to si posarong palelian melong launa kita turu itu to
toma aparentata kumako libaya tu simanna. Dan sia sekretaris masura julu iyo ko moi na pokala to maarapo kumako sitaluratu to maaparenta ba atu sitaluratu ba atu si 500 wala tokpo na iyo bo arang kata si pa atabang batu mapaham ko mo to. Endo barangay kumako limbong tak bitarunona tas gibuakan kunna mintu bati mi palolongi rara mi palolongi buku tokumua torokon mak mata kalua mak mata lumele la mintu bati mi tontong mak puluang barra do mi ketongkonan mak tong kakinan do mi te lisunna te kaisungan kumoko siam baralamba ko to mampata dotang manalangi pola iwai sama pindan pipik kita natak sang gori-gori iyo lako kita ke pura siami ta kesurasan tu bayi tadalu kita mintu pati ina iyo ta pati molangan nasang itu bailan ni tu itu kami iya susi mato ke sisa di bano ko tarena undo na bang sialan iyo nenek na bang sialan ya to kumua ko misa apa salun na iya tapasirein dete jong tingo tongkonan siya mo iya tapo parampe matal lo mangka tadi pak apa itu bukan ku tole pala kita mintu rarambu turampo merambu ba turampo ma bumbu. Iyo yang te kamu siambe kita parenge iyo si 55 ini sabak anak tugas mio mo kamu to iyo misi sanni ya duka te calon parenge melada ame mo kamu karena mau tidak mau harus pemegang atom kapes-kapes.
Selingnya. Banyak terus bunga. Dar, le però ancora caia. Vabbè, vendete su te. Che non può fare che carito. Ah, carito che può fare niente. Susidu katanya kita rabu kusulanasan bilang masuli ilani situ kanan. Ya boleh sisasi di utenggo ki sabutentan luti. Iya. Susidu katanya keren ni temai serena maya tengah diambil maling di batu tengah di saribongi julu to peta orang tayo di temalaran lakukan mana ni atas nalang di tenan dulu. Terus karena lalu tidak dikengkau orang di pokoknya ni. Lau-lauran nimi te ada na papa dirasa ba atu sangka belong-belongan taram pakaditonoran ni. Sangka na mangararabanua ba atu ada na maapalesu usamayana letuan kayu ku tontong me katabe roko rian malabi ita solanasang angga mintu batina siane tito tarubu bulawana do paranggai siane tito anak-anak siapong kambi sola do kambi ilamay te kaisungan yung may jong matampu yo yang mondo Vanuatu si Bali do paranggai si anak-anak kondo bungin jong may to pangi bebo si Bali kondo bungin baine iya kondo bungin baine jomai bebo jomai to opangi na kondo bungin muane inde lampio ba atulo mai bubung batu iya taisan ni solanasan kita mintu batik na palolong irara na palolong ibuku ngadiran dugo te tondo ko di kalimbo te pangleon tondo ko na mangan nasangka dainan na panguliran balabatu bendan rara tarampaka pangaran te bulawan diwasoki landolonga di pabendan ni salle arir ditunui bayi balang batina susuma dandan ma tinggi rarana kombong mabu sapa dunna di tamban pande manarang solato pande paliuk di tiruan allo maelo bulan maka piadadi tamami pangala taman ilanto kurramanapa ulinda lindai kayu urunata pai mata kayu manoka dileleng unilingi-lingi daunna ia pi namurai dita apai buase dindo basi mataran di bawang pisanda bulu sola pio marapuan di bendanam paloluan tunanang pa karerangan annamane dita apai wase di Indo basi mataran
Song kami to panglelengan na tibambang kami pauwasean. Tibambang tama matallo, limbong tama kalilekan, kalimbuang, nata apai, to uway na tibambangi, kayu manoka dipiak, mengkailing di tepo-tepo. Ditambami anak pande, solato pande paling ubong sunna pande manarang. Panisi ibas sinaleto kantun lino tangan nasading limbo kami bong sunna pande manarang solato bati pande paliuk na panisi duri lemo lelupang pekantun na anna tipa dua torro si sese unisung ti tepo-tepo. Tumangi mi bayi lampung si idami seba pangala, tumangi mi manu si idami langkang pangala song kato dato kayun na tibambang pentiwanganan na. Ditambahi pande manarang sulato pande paliuk ulinda-lindai kayu nakan na ibuno na lontok o pepori pare tambay sa kabanuan na sulato sa tondok na dipaling kami tarugo bulawan na pangalataman dipalidan mi lolo sumani na kurraman na pa limbong atama titangan na tondok atama tidayanan tuwa walo lipu tumbo kulau pada ngari lampio lili lembang na gua libasi na si paurongan rampanan kapa si pakuliasan Pak Sulian nalo siane tito nando paranggai di palimbong kami tetongkonan Pak Rapuan kaisungan mana sariwana lante digente pada ngariran dan kanan lili lembang dalam pio bendan mi salle ariri tunan na kami telandolonga baton na kalungkong utedong aririn na bendan rara patong konsul ke bulawan roroan na penisuan tedong karasan na gayang soko sangkinan basibarana kala ka na rin din galang pata dilindo kabongo samborinding paipinan tula ka somba bendan tau mawa mangin balongana lalang kila pamiringna tanga peporina tangue pepamarana lolo tabang peporina lapu suko pepamarana illo telo semo papa miang kila pamiringna lotong bopo hubunganna timbakala dawa borong lobo tanan-tananan naliku perlo banuanna angge gunto buli sakana lantian loto temo lante kulla taran dilulangan mangkato tapalingkai tejona maalalan nada namangkato tamane sang kutubanne sang aboki amboran solana sang tarande kurian sumanga langan tangan alangi ta palayuku polean paraya tama parara na batara na anta ki sa siambe eta pastor lan kapenomban lako anakku ta suyan itu yan nade kure semangat buat di sorong aku tu langus hidi ke nene tumpa lolongi ki rara buku do mai buat ariri baru tongkonan niaten Pak Rapuan
Bunga kadang kukuha bayi tang lasile pa lasitondong pa laakul an pukada ite soran apa ko joma ito maarapu ko nasituro imo ko nakua iko bangamon o soran ki o soran nene do may tungkol na niya te dolo imo ito may katabi na lako olona bapak pastor may katabi na lako torong paparenge lainde na tondok labo tuun na yo may pira-pira ba na lembang tabe lako toran indo torang nambe lainde na tondok labo tuun na yo may pira-pira pintutuan lalan losong raka lako rarabakan bang to napalolong irarabu ko do may tangkunan niya te susi to na pagkada protokol nina patu di kuah MC kumayate banwa di Garonto ayo di kuah banwan na ni Tito si Bali do Parangay nung ku jelaskan pisini kumwa tombaran ite ni Tito waktu do Parangay ya ten do Parangay anakna pongkambi si Bali do kambi ya te pongkambi tolo omay to semba yamo anakna rose si Bali la iliku ya ten do kambi yamo anakna pongpakadang si Bali den taw nagwala ilumanan den taw nagwala itumanan jadi taamo kitandai banda tongan ko yung mau dikuha pagpakadang si Bali do pakadang yato do rante to nay salenda do kusang nga marurong nga mo to yaten do Parangay yamo anak na kondo bungin kondo yate kondo bungin yamo anak na songko sola la ibunga lo may to semba pagkuha mo kadurian to temo yate kondo ngun bayine tujuh ya may to opang yo bebo anak kana di isangan etadi to sustot tukusan ku pataris irok kusule kumoyate ni Tito si Bali do Parangay dadian taud adua yamo tu do so masu napo isulo tak tande banda dolo banda tu undi banda kakong banda tu adi yate bati ipu isulo ta adukan na balorong mantongan pira na rasumber ku tanay pira sura tu tongkonan nangka di rara dataan dia jelas to manjom jadi tak sia ya manger yung ko apu isulo si Bali do isulo tak tande bati inarok ko jadi yarit laku uraikan do maite bubati inan do so masu si Bali pong so masu dadian tau pitu tuan kanate do so masu si Bali pong so masu kupe kutanan ku kutumbay na iten pong so masu na kung ataw tolo may to semba jadi yate do so masu so la pong so masu si Bali dadian tau pitu taamok tak tande kung bana dolo pakulop sa umawas sangana indo so obalepe, indo so okandapang, ni esake, do so odoko, ni elende, do so obunga, na ni ebara, waktu ni epamau, ya etamanang to. Jadi lakuray ka mo domay. Do so obalepe si Bali pong obalepe yung may bebo, dadi ni esikun, bisa misay. Yate na esikun, si Bali do susa, dadi tu ni etina. Yoten esikun maliot ke bayi nerek tiba bokor ka Bali gereka si Bali ni enika na dadi pongmisa dadi pu ililing ato sangomdin ne kuan ni anto na dadi tu do rindu yaten esikun natuliot ke bayi ni sero mangape si Bali ni eloto na dadi tu ni ebeni do naman eprinit tu nebeni
Natuloy ke ba ten isik korek ke randang batu na di dia datu di sanga penglipa. Sangat jelas mo to. Yo ten kam apenduan na pongso masu soalan do so mas. Pongso masu dia tundo so kandapang. Do so kandapang si Bali po so ngalasa do may odang kadang. Na dadian tau da adua. Yamot tu ni eturu umuane na do kali idong yamot te malesa utarondon. Ya te na eturu muane si Bali rupa ba tu ni eturu bay ne yamon dadian ni Eleni ni Eli Pongobimas do Maria pada sangadu ka eri piton nanu karombang na indo tom atu tu sama man akin sa tema yamon toroy banuan tato. Nah, yes sino na pa na eturo, yamot tundo o kali idong si Bali de umbo abdi lo may duri. Nandagyan tau kasera, yamot tun ewadi ndo minggu tamanang nga ito, ni edudung, ni siyang paamuane, ni ekombong, na ni siyang paabayne, ni erupang risi na bunna. Kupatarmi. Omasu sola pong somasu tu ne sakke ko pimpinan luka kiba ini deh ne sakke si Bali de ene suba na dadi tu do ilimbo si Bali bon iyo may bokin na dadi tu do onur to talang iyo matulkuan ne ichon ne yate ne sakke kiba ini siapa si Bali de o kabol odo lempangan pasti tanganangan. Natuloy kay bay na esak si Bali na etimang dadadip po itato tulukwa mo ni Ramba nung Buruari pong seleng tulukwa mo ni Ejamne natalimbong tu ya ditambay mo dukwa ni Pirlo ko jelas mo to ano nga pen apaan na yamot tundo sa odoko si Bali pong sa odoko nadadip po na ni Ekun esesa ni Samisa. Ya ten esesa atau seodoko isang seodoko dito nano si Bali ni esesa dadian tau talo yamot ko ilantang do to la yamon do ko to dadian pato di sanga tumatimin tau maka to ten esesa lo mo si Bali do soloto atau ni ebunga nadadit tu do sere tu di sanga mo ni arjun tatemo ano ka mapiliman na yamot tu ni Elende si Bali ni Elende ba ito na ni Efrini do pagkuyan na pesalo yung sura di kuan EPF apa yung siya to unda diyan tau apa pongkadang soololo sooruru na pongotaro ya te pongkadang pempirang buka kebaine dente kebaine sa waktu anak-anak nakulo sa mingkendek Suli lo omay kota amagutandai bayne donor ka patua ide na ka pakola ku urun-urun na si omay pongkana di tusur aku basa di kuah si Bali ni eruru dari tu pongsalem pato tatambay mo tot ema di kuah ni yan si pongkana si Bali do isuso atau bisa ngane edesi kato nadadi edesi nadadi la isuso dadi soite la isalempa do okas mayong na tando tu pongrisno yeto no apenduan na yate soololo si Bali ne sine dadi ne rama misa be na mo pastor do na mo pastor Marinus Tello yate soololo sooruru baita ebatiin na yate pongtaru ko si Bali dito yung may pantina di sanga Maria sampai Minggu na dadian la imili tu di sanga mo mamareta sampai isa sa Atena na
Tulete pengotaru si bali la minggu doruntun da dari tu sootanan tu di sango pung Albert na laikata tu di sanga mo do anas tu tema ko jelas to. Ana ka mapin man tu la guru do ana yamot tu do so bunga si bali pung so bunga da may bokko. Dari tu po isa sa bunga na do ogala. Ya tapi isa sa bunga si bali do isa sa bunga to kulambiin apa lekot to tonan mon emaro tapi nadadit tu pongada abatu ni tiara ne andi baine pongepi batu ne mantar ikali na ponggiling tu di sana dia na yata po isa sa bunga si bali pa de ne erurun nadadit tu pongkambi batu ni erida. Ya tem na ogala si bali de so tamping pa ko sa tamangan. Ya na mapin pitu na ko ne bar na ta batiin. Kubay susi mo to soran na lo may ko yan na sala tapasikitanan ni. Kukwa bay pada mo to kurus mga kung matua tontong rondong di isolanasan. Saya kembalikan ke pemandu acara. Iya, marorongan selaku ayo kalamba na barbarana na korkolon dong ki iba atung kutintian kala ki do maite tongko nampa arapuan tasola nasang. Iyan na din pa na sala tanga ta pakola tay sambang sola nasang to kumua indara sangabara ala dika atay lolona tema ito dolota. Nayarim lolong ki. Iya. Biasa duka malilo miki malingi miki isang lingkoy lalanta ta taul upu itu jona pesalu tatorro mekutana mirala ko sanga banuanta namane kombong te pesalu jadi den ni mani itu sisalan na jo kaleta tu paisa ta solana sang tabe ta pasikitanan nila ko anakku Pak Tolang iyo na masyang apa dongobongin namane kombong te pesalu ya te ta sitai solana sang ta sisanni. Yo makanya tak epan na diperbanyak atian loto temo kumua den pi mani diralat jo may kaleta si misa ata garonto tau tu nadadian ne tito solando parangga. Iya. Tabe siamo la ko kaleta tu kita lamu aluk kasaranian to temo. Yo ya to si penduan minanga si pentalun si penlima minanga ko latat katongan ni banga mo tu kita mulang kasaranian kumua perjanjian lama na perjanjian baru. Iya. Adi la takatongan ni mo jona nene itu dolota takatonganan itu kita na mototemo ya susina to nalampa kita perjanjian lama segala bentuk hewan dipersembahkan sekarang kita mendalami perjanjian baru kumako nang raramatasakan namo yang anak rampan dilingo tapi melarang kita mintu tahu. Yo yang motok kukuan ina ya kato siliman na minanga ba atau si talun na minanga labaine lamuane itu sudah masuk ke kitab perjanjian lama. Iya. Dan tidak amot ta pasalay nenek itu dolota yo. Iya dak ata pasalay nenek itu dolota. La kombongor ki ikato temo masolana sang ke taena nenek itu dolota. Torong garaga ki kada situru kumombong bisara misabungan na kumua maariu ki limbong ati allo totemo tangan la di pula la di bilang-bilangan ni ba atula di reken-rekenan ni la di tandung-tandungan ni sangadin na laku gente mga mo kumua maariu ki mintu batina siane tito sola ndo paranggai. Iyo dan le eta sola nasang nakitan tingayoy te tongkonanta ba atu banuan nene eta mas sola nasang masyang pa dongobongi tamane pakombongi te pesalu yate tasitai mintu batina. Iyo ko salana Pak Tolan toke tak na pakombong itu silsila mangka na basa. Iya. Maafin buan na kumwala maapaling kada miki namang kato tamane mentamar rande kurian sumang atamatang nalami mangka ki ibadah daw tamane tanda bilang ite kita kaleta mintu ki napalolong irara napalolong ibukul lendui Pak Abung atama baka sang sabur ka rupiah dunga sabur ka rupiah
Tapak wong kita mabaka natarana kita pekor kolondong tado tongkonan Pak tu na kuah satu temo koordinator tado tongkonan. Ya. Yo dak takwa ku muka puamu kami bain kita lo temo buda mukang kami rokko tujona sewa to sia tuma patasu kayu to nalo inina tanggung jawab ata kita to. Tapak kasale renge ta kurian sumanga tapabintin tanah sariwinta kulian paraya na kita tingayo ite tongkonan para punta solanasang lantian loto temo yang hadir pada saat ini wajib hukumnya 500 rupiah sang sabu rupiah 5 sabu siar kadako. Tabe lako kamu buntu renge aku siamintu diatanku lantai tangan tondo kepada ngari lampio ta paling kaite maalalan nadaan. Kabe lako kaleta solanasang ki pasti ina nanti jona kan di malam nada. Apa yang mau tetap pokada dan pulang lo ya apa itu mau kau dikasih pimpuda kiba ini. Apa kau mana tolong len nama dikatakan nana tolong pimpuda kiba ini. Ya kena itu dulu pesusu yang kuat dasar. Bapak tunggu Yesus itu anak ada batin atau teh mau nampudang kataku baik. Kau batin aja. Udah kau kataku baik. Iya kau pengalaman kena rara. Lang kau betapa nih ketika pernah sana. Nomor kau. Saur ratena torasan. Siapa pak? Saur ratena torasan. Komendan. Jadi suni pala. Pomoton, kamu lempangan na sambulang ini. Kosumandu. Sana anda. Langang mangpen na sore. Sana Joyce, roko kabut. Sana Joyce telah roko kabut. Hindi siya yung alang mapindan yung mga tayo. Sana juga lang ang panusura. Suni pala. Sana miss lang ang mga pinatanga sa malala. Suni pala. Sana riya tama kalotoran niya kalimbong. Suni pala. Esa pengorapia. Esa pengapeus. Esa pengoria. Esa pengaliu. Esa pengotargunen. Esa pengatalimbo. Tua pastor, langang paroki. Pandita. Pandita jemaat Tibet tidak. Sarpat sandal. Pandita gereja Toraja jemaat Lampion. Ketua stasi durian. Pandita Pantekosta. So kita harus serabut. Enti saya sa ni mana ni. Iya itu jo alang mata lo. Iya, nangkau di lantai. Oke, nano matira na kamu tua, tak pernah. Ya teleponan tukang kayu. Itu masura. Terus di pala. Itu mah pemali kayu. Itu mah sensor. Terus di pala. Oh. Sundu mo tujuan ng alam na. Gereja Toraja to ni na nakibay. Mali mo stasi. Oh. Kibay. Hindi yung kira try ba? Try. Wala. Iya. Iya, Kursman.
ya Toraja, ya Gereja Kibait, Pantai Costa. Yang penting kita ima ajurin tu Pak Abun Tuan Nunta ba atu koro kolondong ki lalu si misa KPK Lukan ta tu yang bangami. Yang penting kita bertanggung jawab. Tara Pak Musola Nasang, jarum panjang tinggal 1 menit menunjukkan jam 11.